الحالية في مصر ولن تم هناك تشكيل حكومة جديدة فماذا ترون في ذلك؟ ماذا رأيكم؟ الحكومة استقالت لأنها وضع طبيعي. حكومة الانقلاب لا يملك أي أدوات. الانقلاب ليس عنده تصور، ليس عنده استراتيجية للمستقبل. الانقلاب دمر الاقتصاد المصري تماما حتى أنهم لا يجدون مرتبات للعاملين والموظفين. الإضرابات عمت جميع أنحاء البلاد، المظاهرات في جميع أنحاء البلاد لم يحققوا شيئا للشعب المصري، والحكومة لا تستطيع أن تقوم بدورها فاستقالت، وستستقيل الحكومة التي بعدها والتي بعدها حتى يسقط هذا الانقلاب إن شاء الله. Tabii Mısır'da hükümetin istifa etmesi yaşanan süreçte doğal bir sonuçtu. Çünkü geçici hükümet Mısır'da darbe ile iş başına gelmiş bir hükümet olarak Mısır halkının taleplerine kulak tıkadı. Mısır darbe yönetimi olarak ekonomiyi yerle bir etti. Ülkemizde tüm sektörlerde büyük grevler yaşanıyor. Halkın sesine kulak vermedikleri için, halkın özgürlük taleplerini reddettikleri için başaramadılar da. Bu yeni gelen hükümette asla başarılı olamayacak. Mısır halkı özgür iradesine kavuşmadığı sürece darbeci yönetimlerin iş başında kalması mümkün değil. لا منذ يومين لم تصدر حكم إعدامات ولكن هذا متوقع يعني نتوقع منهم أي شيء ونحن إن شاء الله جاهزون. أنا أعتقد أنهم لن يطول أمدهم ولن يستمروا حتى ينفذوا هذه الإعدامات. Ben bugünlerde böyle bir karar alındığına dair duyumum olmadı ancak mümkündür. Bu darbecilerden böyle bir karar beklemek mümkündür. Yalnız inanıyorum ki bu idam kararı almış olsalar bile bu geçici darbeci hükümetin bu kararı infaz edecek kadar yönetimde kalma imkanları olmayacak. Kendileri zaten defolup gidecekler. وماذا هو وضع مصر سيادة الدكتور مرسي في السجن؟ هل هناك لقاء معه وما هو صحته وما هو قراءته لما يحدث في العالم وفي مصر؟ بالنسبة للدكتور محمد مرسي القضية عندنا ليست قضية أشخاص، إنما القضية قضية مبدأ الحريات، مبدأ الشرعية. وأما بالنسبة للدكتور محمد مرسي فهو ثابت كالأسد الهصور، وهو يعني لا يحاكموه بقدر ما هو يحاكمهم. هم ينزعجوا وضعوه في قفص زجاجي. لماذا؟ لأنهم يخشون رغم أنه سجين من أي كلمة تصدر منه للشعب المصري. فالرئيس صامد وصابر وثابت ويعلم أن وراءه ملايين من الأبطال والأسود. Bildiğiniz gibi Mısır'da Doktor Mursi'nin tutuklanması şahsına münhasır bir karar değildir. Bu karar Mısır halkının özgür iradesine karşı alınmış bir karardır. Bu nedenle Doktor Mursi büyük bir kararlılıkla, sabırla, azimle, cehd ile mücadelesini, direnişini sürdürüyor ve bu darbeciler tutuklu bulunan Mursi'nin ağzından çıkacak tek bir cümlenin bile Mısır halkını yeniden galeyana getirmesinden endişe ettikleri için mahkeme edip de halkın göreceği şeffaf bir yargılama yapamıyorlar. Mursi aslanlar gibi bir şahsiyet olarak varlığını sürdürüyor ve kendisinden korktuklarından da bir aslan olarak gördükleri için pençesiyle kendilerini yok etmesin diye demir kafesin içerisinde duruşmaya almaya başladılar. طبعا دماء المسلمين يسفي في جميع أنحاء العالم فما هو الحل في رأيكم؟ الحل أن يقوم كل منا بدوره لا ينتظر الآخرين. الحل أن يبادر كل منا بفهم القضية. الحل أن نفعل قضايا المسلمين في الرأي العام المحلي والعالمي والمحافل الدولية بالأدوات المتاحة القانونية. الحل أن يخرج المسلمون في العالم في مظاهرات أمام سفارات وقنصليات هؤلاء الظالمين والمجرمين بحيث لا يرتاحون أبدا ولا يستقرون. هذه مقدمات طبيعية يعقبها أدوات أخرى من الجهاد لإسقاط هذه الأنظمة الفاشية الظالمة المجرمة. وإن شاء الله سيتحقق العدل من جديد وتعود أمة الإسلام إلى القيادة والريادة كما كانت ولكن عليها أن تدفع الثمن. Muhakkak ki bu yaşananlara karşı Müslüman topluluklar olarak yapacağımız imkanlarımız var. Barışçıl eylemlerle yeryüzünün
her bir köşesinde direnişi yayarak, protesto eylemlerinde bulunarak, kanuni haklarımızı kullanarak direnişimizi sürdüreceğiz ve bir aynı çatı altında toplanarak tek yürek, tek ses, tek yumruk olduğumuz zaman karşımızdaki düşmanlar daha fazla zulüm edemeyecekler. Müslümanların bu zulmü sona erecek. هل ترون شرائط ما حدث من الفساد لأردوغان هل هي مؤامرة أم ماذا ترون؟ يعني نحن ذقنا كثيرا من مثل هذا في مصر. لماذا لم يتحدثوا عن الفساد إلا مثلا قبيل انتخابات البلديات وكذا وكذا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، كأي دولة في العالم لا يقبل رئيس وزرائها أو رئيسها أن تكون هناك دولة داخل الدولة أو أن يكون هناك أناس، يعني هذا ما نقرأه. قد لا نعلم بواطن الأمور ودقائق الأمور بحكم أننا لا نعيش في تركيا بشكل كامل، لكن هذه قراءتنا للأحداث. نرى أن قد يكون هناك لا تخلو دولة من فساد، قد يكون هناك، لكن نحن لم نرى شيئا تم التحقيق فيه ومحاكمته، ولكن ما نراه أزمة يدفع بها الغرب والمشروع الصهيوني أمريكي. وأنا أكرر وأقول مهما اتفقتم أو اختلفتم فتركيا الموحدة القوية هي السند والعمود للأطراق سواء المؤيدين أو المعارضين لحكومة أردوغان. Tabii şu anda Erdoğan'ın kasetleriyle ilgili yeterli derecede soruşturma, tahkikat yapılıp da bir mahkeme kararı ortaya çıkmış değil. Bu nedenle içeriğini bilmiyoruz. Ancak bu tür komploların yapılmasının da mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Tabii bu yolsuzluk ve kaset içeriğine ilişkin olaylar gerçekleşmiş olsa da olmasa da bunlar doğru olup olmaması bir yana, tabii ki hiçbir güç, hiçbir devlet içinde ikinci bir paralel devlet olmasına müsaade etmez. İkinci olarak da bu yolsuzluk varsa bile bunun özellikle belediye seçimlerine birkaç gün kala ortaya çıkmasının kuşkusuz ki bir komplo olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu komplonun, bu ortaya çıkarılan kasetlerin Türkiye'ye karşı Siyonist Amerikan işbirliğiyle yapılmış bir düzenek olduğunu düşünüyoruz. Bunu çok iyi bilmeliyiz ki güçlü Türkiye tüm dünyada Müslümanların yararınadır. Bu yapılanlarla güçlü Türkiye'nin zaafa uğratılması hedefleniyor.